Johirwe Jennifer na mutahiwe Jovanes Tushabe nibo baferirwa umwana wabo kandi tubashanjira umuntu kwa hageti yirwa rerkure Mbarara Referral bwanyuma y'abazariso kubona abonesa amahara wabo owabiragire yo kuzara bakahikana hakumubinga ngo aze kuronda handa ho kuraguriza bwanyuma y'umwana we okufera umukono yabo atwarihiro mu ihanga ryitu omushaho nabatubingo marwaro abakweyera hati nubo bashaho abashaho bashomera bushaho bakaburugamu babusigira bega twarihangere ebitanda kene bya government omushaho omwana w'umwana ndakureta omushaho kutaharinga na hati waza hino wagire kijwire bushakiriya ho mfarasi goyegura ecyansasa no kugira ngo murga bitanda muzo kubya mu mbyana tube twizere mu busingesha ababashaho bari go mu marwaro abakwefura ngo amarwaro nagawe no shabushaho bakabuza mbata kugenda bakwate mahanda baze kurwana na nogo waremiro mshaka twenda abashaho abakumanya Obusaasi bw'abarwire twenda bakuturugunya tuyinahitkuruga tuyinahitkuza ntizo mwirwaro kurondo buyambe matuzire kurwana ntaro nabatebya ngo mahara wabo bakamushemeza mu mwerere wo mwishi bite cyo Obusaasi ngo mwana wakafa ahamukeno ahabwe imico mibi na nobutafayo bw'abashaho abarukora binkwatire ki bamandikire mbaziye nce batakwenda kumutasya abwenze batamandikire rukumara izobere umwana bakamushanga fire ni umwana berahurire nabwe yafa bwo baragaja vuga bashaho oxygen itafirinjire nibabagamba ngo oxygen itafirinjire tubarukura amajyangu itokugira ngo tuzwire bishaho by'abashaho tushomere abakazaba nebebuzana na habinte government rukureto mwirwa reri inkagravuze nemabazi umuhando guruko bitwara sasa government neburwete mebazi abantu buntu abamarwaro bakagire emibazi ngizo mu government nkashanga ninguro mubazi nago guntase yarengugwaha bakambinga batagutire mwana wanje njiji tubaje mutasya nibangira ngo umutwaro mukamwe bamuteremwe mbazejo chire Harrison Kagure umugambirizo wirwa reri okwihesa ndehwire tutwire nituganira na wahasoma hanshongeji bita twire natubuzabuza atarkwenda ngwemboze jitujukore. Yeah, we can maybe you can hold. Then this sister has tasked the nurses, rather the health workers on the ward, first find out the facts, how the woman delivered, what could have transpired, and why was she operated. Umuntu no mugambira kugira ngo ntindebere merambwe miki karabe na arebere merambwe nyinshi ye kumumara arike muhaze habatakajirebiri abana bitu bashomera abantu amakagitu gashomera bashaho tubine bashohore hanze mu abandi emibaze ryo marwara gabana batutume emibaze wotagira yakutuma tagukutasya kabaturusiya abakazaba nabashaba bucuru kwata ukutaho mu nshonga zabo na nokutereza imbera eriyahirwa rerkure Mbarara ahabwa TV West and area Sertugusa.